Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane wethu. Ungabe uqala-ke ungena kule channel ngicela ukunezele usubscribe. Ukapteni weKaizer Chiefs uDumile Khune-ke umkhomba-ke eqenjini lesizwe-ke unozinti onamaphutha uPetersen, futhi-ke umbona-ke engaba-ke ukapteni-ke eNaturena. Lokhu-ke kuvela nje uPetersen-ke usekhuhle ibhenji-ke yaze yamthathu-ke imidlalo elandelana. Ibamba lomqeqeshi weChiefs uKevin-ke uthi-ke lokhu bakwenzela ke kuvikela isimo somqondo-ke womdlali wabo. Isizini ka-2023-2024 ka imhambile kahle neze-ke lo nozinti, njengoba-ke sexoxa-ke nangabalandeli-ke bamakhosi engamaphutha akhe kahle seqembu naselikhiphile-ke laphana-ke kowe-MTN8. uPetersen-ke benguyena-ke unozinti othole ngeqoma-ke laphana kwi-Chiefs kule sizini. Lokho-ke usegcine laphana-ke ezithola-ke ekhuhlwe ibhenji-ke laphana, njengoba-ke engagculisi-ke neze. Usedlala-ke imidlalo eyishumi-ke nanye wangenela amagoli ayishumi. Mina kuphela-ke phela laphana-ke engangenelwanga-ke igoli. Unozinti-ke omuhle ngimbona-ke nekusasa-ke kwiBafana, futhi-ke ngiyamaseka-ke kulokho. Ngihlala ngimtshela-ke ukuthi angazibukeli phansi futhi-ke angaphelelwa-ke umoya. Uzomele liqhubeke-ke azikhandle ukuhle-ke kuzolandela kubeka uTumeleng Khune. Udlale-ke imidlalo eminingi-ke kunami-ke kumasizini amabili edlule. Lokhu-ke kuyinkomba yokuthi-ke unozinti osezingeni, futhi-ke usengakhula-ke laphana-ke ebholeni, kusho-ke uKhune. Unozinti-ke uphinde wathi-ke umatasa-ke upheka laphana-ke uPetersen ukuthi abe ukapteni-ke olandelayo laphana-ke weqembu. Wengane zakwethu sengiphuma njalo-ke mina ngiyintatheli yebhola yaku-YouTube. Ngiyafisa-ke ukuzwa umbona ukuthi ngabe iKaizer Chiefs sikhona yini isidingo sokuthi-ke ithenge unozinti, noma kuzomele-ke yakhe yena-ke laphana-ke uBrandon Petersen. Ake ngizombona khona laphana phansi kuma comment section. Mina sengiphuma kanje.